Азамлы юнертінжі кашнешінна тұткынлама болдарад. Соры грандаж ішне камалаганзем падыр елдірігінже вұнултымыш ход ирдеген Кокель пленерінже тіл бүлжеш. Она шактырықра шурална Алексей Кокель художнига халалланы. Сырыстызем ялчынызен пурнышне шавынбекех падыр елдіріхен илемле шутчандалыкне палырдаган картинызем жиреш. Падыр елдіріхебе Ардатов районе келештерзе ішлесіне палырца ежынывалы бұсреш. Шаплы Мордва республики Чуваш ембе тадах шивықланжа. Пірлетаса бамалы едыну майланзах бұрад. Иге жиран пір шыба тене едер, малалла пірліхе тебе ғырза даланма шымыл боля. Район тірлі нациллі, тірлі конфессиялі пулны беде, и каждый халық хыйын чілгене, хыйын дергезене юратса, пірлі адаланза бұнынде чынны бектевой. Вот кундан Беларусь инден келінет, Уралдан, Дальний Восток ран келіне, Калининград инден келіне, камгына дерсі бешук пірлі. Вот паян егін сәгінбек тірлі халықпа пірлі сәмбек пленерзем, сәмбек мероприятизем иртерни был, тадақ вот Россия патшалығы тірлі халықлы болза пірлі пұрынныне пілдерні тезе жұтлама болдарады бебе. Палырцы гвармала Алексей Кокель расшири императорзен Юнер академиен профессиялы художники сумлы ядада девешня. Агалден мар, паян онран теслихилекенсем ешла. Чивельгерышле, пленер шулзерен хойсумне үстерне. Конда буханнахыназем Алексей Кокель Юнержен музей журдженче Чуваш абачибешне туянжеш. Сумлы энде жымыр балагымне чечек шихизем хурса чистуреш. Хозяин пулдарулых не картин зенже кадардаще. Палах пере шавымбек юнерзем келни в халық сейн туслыхне череплетме булдарад. Мен жіндезен юнержезем, тілі жітрен келзе, пірле шығыл-шығыл қалашса, пірлі-пірін картинзем пықсат. Палах взем пирин Россей, пуянлыхне Россей выхватне череплетме булжащем. Пленер удуехин вунши чымышчен быря. Тургандан тухна художника шакнашкал сумасунашан чунранхи бірденене палырда еще ендежезем. Республика Галарам Вали, Мария Шагарова, Олег Цыпленков.